omwene nakale pamwe nave. Etumwalaka litula mu Jesus. Inatupumbwa okutaalelefa omeso yetu kumwe kulili kweefi ku Jesus. Ekwatathano lyetu lyopaumwene na Jesus olo lina oshilonga. Owapumbwa okusiiva lela Jesus nokupulakena meukililo kewilo. Inopumbwa omunhu umwe elili angeleka, amuudifi, aPaulus, aPetrus, aSamuel, amuprofeti, amuapostoli, amupopi owo. Atushe otwa hupifwa ashike kedhina limwe alike, Jesus. Notuli atushe twapumbwa tuhupifwe mokusiiva ewilo mokati komawi mahapu. Atupulakene kuye, atweende naye, atumulandula, atulongwa kuye nokudhulika kondjogo keshe yaye ta popi natse. Tse ava tuli ovalongwa vaye okwetutuma tukale eendombwedi dhondjogo keshe atuudu kuye naashi atumono kuye. Akuninga omafatululo omaundombwedi oovakwetu. Keshe tuu omulongwa wa Jesus okwa teelelika awanife oshilonga shontumba muuwambo wa Kalunga. Tse otwa ufanwa keshe gumwe iilile nokapuna owafa mukwawo. Keshe gumwe okwa pewa embo inali shangwa sha, ashangemo mwene neshangelo lye mwene. Tuli adife keshe gumwe oilonga yaye. Keshe gumwe gomutse eshi ena okulipula nasho nokukutha oshisho nasho okumanako embo lyaye. Ngele omwene Yesu atewuya otahange tuu wamanako embo lyoye? Ile oteli hange lili amo ngawo? Ovanhu vahapu kavenako nasha nembo leemwenyo dhavo mwene. Ovahala okulandula ovamwahe, omuudifi wontumba nomumenuwinya, omanga omambo avo mwene eli amo ngawo. Inava dhidhilika kutya ethimbo otali tondoka nosekonde keshe otayi valulwa. Litula mekwatathano lyoye na Jesus kaume. Shidulife eshi olitula movamwaho novaudifi. Litula mu Jesus ndele tomuwapalele. Omwene nekuyambeke.